بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وسلم عليه تسليما كثيرا، وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga palanggungan sing kami kami Islam, alhamdulillah. Yadto na in bulan mulia na maid kato taniyo. Sin pamaid amoy in insyaallah ta'ala magbalik da kato taniyo hawak to susungon. Pangayon na to pa Allah ta'ala habang mayan hiabot pakita niyo paamoy in bulan atawa tahon balik kedto atawa Ramadan balik insyaallah ta'ala supaya madawhat na to in kakukuyakan na to doon hawak to yan karna amod to in dia raot si mga sila bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala amin bang aun dapat wayroon na ini bulan atawa adlawan buat malengkan amuin adlawan sin bulan Ramadan sabab sin taod sin amal ibadat amuin mahasil sin ambuk mukmin muslim doon hawak tuyan di niya magkakawa harugaing bulan atawa dugaing adlaw asabed to kakuyakan amin matarrang biyata kato simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam yadto na minig den kato taniyo sa sumakawa aon pa yan nakakapin dayin ha mga bulan bihayaon timindog kato taniyo amo na yung bulan Syawal ha amin biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha hadis niya man sama Ramadana imanan wa ihtisaban thumma atba'ahu sittan min Syawal paka'annama samad dahar. Isiyo-siyo in nagpuasa. Timinggal singkatan mapatot tinggalan niya habulan niyan. Iban dia jagahan niya mapatot jagahan supaya di makuhila idam malibadat niya. Yung urol niya in aturan madto sin parkala pagpuasa. Ia ayaran niya supaya inyadto makbul tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta lang niya pagtangbos simbolan Ramadan giyanapan niya unom adlaw dayon habulan Syawal biya siya sa pantun nakapagpuasa hangkatahon atawa tibusan sin patahunan ini sa lagbo-lagbo amoy in dirhilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga ipon niya bariman karna in kalaggoan sin unom adlaw puasahon sin hambuk ipon in pahala niya biya dasin pahala sin bulan Ramadan sabab ha kira-kira bistahan sing kita pagga in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hatiap-tiap amal piyang daakan niya amin in hambuk hinang gandahan sin Allah ta'ala hangpu karayawan na halom sing katuan adlaw biya na long ta sinamuin adlawan sin bulan limabay amo na yung bulan puasa nakajukup kita ni katluan adlaw na doon na yaon long ta tiap-tiap hangka adlaw yad to hangpo karayawan halom sin hangka bulan katluan adlaw in itungan niya biya kita niyo sin nakadawhat sin unom nga katos karayawan dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala na doon na yaon isiyo-siyo nakaganap sin unom adlaw pajukupon niya amin nasabot dahil hadis si pamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na in timbangan long tasin unom adlaw yadto biya sin timbangan sin pagpuasa sin bulan Ramadan sa kira-kira in unom adlaw yadto aun siya kaanuman karayawan
Hati niya bang muhambukon madtumahinang siya tuong katus tagkaanuman tutong basan ring Allah subhanahu wa ta'ala. So doon hayan biyasin ini sa kaula-ula in pahala hilil sin Allah ta'ala hambuk ipon amuin miyakad ha amuin aturan pag ibadat sarta pangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala piyatarang sin pamu na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doon na yan makadawhat siya tuong katus tagkaanuman karayawan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Na in tuong katus tagkaanuman karayawan nito sa kaula-ula biya sin amal hang katahon. Amo na imbiya sin biya sin hadis sin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naman jari pagkalimabay na in bulan Ramadan biya na sinagi inyad to longta, nakauntong na in nakauntong, nalugi na in nalugi, nalupas na in ini kaiwanan naglupasin waktu nila, in nagtuyo longta, madawhat nila yung pagtuyo nila, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, haadlaw, gana-gana. Sarta in kakuyakan, sin mga bariman, doon hayan, amuin di na maig imbulan Ramadan halawman nila. Karena amwad tuin mahal ka kanila. Sarta inyan katantan na biyabay takato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at tungod sin pagpuasa makuyag in mga bariman. Sarta in kuyag nila yaon simusugpat in kasusahan nila atawa pagbuga-buga nila sin parkala pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Uning pagyanon pagbuga-buga doon haon amoy in launta di matayma sin Allah ta'ala in amal ibadat nila. Bihan, ang na ambok din ng mga kaptangan sin Ali radiyallahu an, imbayta niya, laun niya, kunu liqabulil amali asyaddu ihtimaman minkum bil amal. Alam tasma'u qawlallahi azza wa jal, yaqul innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Laung sin Ali radiyallahu an in tinduganan, mapatot tinduganan sinhambuok mag-aamal ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amoy in palabihon niya in pagjaga niya sin amal hinang niya bang biya diin in kaagi hikatayma sin Allah subhanahu wa ta'ala sin amal labi ring sin amoy in pag unuyaon long ta amin paghinang sin amal. At inialabi in pag-ayad mo, tungod sin parkala, paghinang mo sin amal yaon, doon hamin parkala hikatayma sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil sin amun maghinang nahdjakaw sin hinang yaon, wayroon na pag ini paruli mo uno-uno. Bukon bihayad to. Sabab, laong sin Ali radiyallahu ta'alaan, ini radiyallahu an, laong niya, uno, wala kamulong niya nakarungog sin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala halom sin Quran. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Intay maunda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahin ha mga amal, amuray mga sila, yaon tutog in pagbabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pagyanon pagmabuwa pa Allah subhanahu wa ta'ala, amunain doon piyangangan nalmo in hinang piyangdaakan sin Allah ta'ala, batukon mo hamin biya sin ini piyatarang simpamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab bang siya makagawa din nun na yan, na inyan tanto rin na to matayma sin Tuhan Rabbul Alamin. Sabab na biyay takato si mga kaulamaan, longta, nakauna, nakahati sin pag-agama, agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, aulong niya rukun sin hikatayma sin amal. Kaysa niya rukun, subay siya ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya hangkan kau maghinang sin hinang yaon, karna sin Tuhan Rabbul Alamin. Ikhlas ka niya, piyangdaakan niya. Nasarta, suway kimukog, dan ha amin piyangdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin lang niya, miya magad siya hasara sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nang pagyanon sara, wayron naruwaing din sin Quran, iban sin sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Asabiyat, tubang kita, maghinang sin amal, subay taya asubo, ingin hawabaranta, ay kaw in amal hinang ko ini. Kimugdan da kabiya sin beta sin Quran, mahamul liya, atawa inhinang ini, amubaha ini napatarang sin pamuta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
Nahasabab to, bang yan to kimugdan na biyat tingkahalan niya, way na pagkalu-kalu inya to tayo maon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumagawa yung mga sila, ng katotay manghuran, labi-labi na yung mga kasahabatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in mga sila yadto kata, nagrida na in Allah ta'ala kanila, ini sarta, aun na rin nga kanila, amoy in, biyayta na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in sila tausulka, sa sumagawa, masi-masi, in amuin hanggaw nila, iwan sinbuka nila, di matayma inamal nila. Bihan sila mga katawtay manghuran. In perkala, amoy in biyayta kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hatungod sin pagpuasa, karna inyaon katantan, sambil biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ingkatan sin amal, kato na, biyayta ng kato. Sa kira-kira, kaingatan ta na inamuin sukuran niya, bang ibarat magsukod. Atawa, biyayta na intong ba sinambuk amal bihayni, intong ba sinambuk amal bihayni. Biyayta na to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumakawain po asa biyayta sin Rasul, nagbaytay na Allah subhanahu wa ta'ala, innahu li wa ana ajazibe. In tungod paparkala po asa, inyan lang sin Allah ta'ala, ako in magdihil sin pahala niya. Ako in atas, jumaka sinamun ipon ko maghinang. Sabab in parkala pagpuasa, Allah ta'ala rain makajaga sin matan pagjaga, makaingat sin katantan. Sabab in Tuhan Rabbul Alamin, long kaya ingatan niya ingkatan, sibu dain limalahil, iban sin wala, kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asabab tuway ron hikatapok sinambok ipon. May tayaon, bihaon, siyuko sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, aun dito, isa parsukuan sin ipon, tiyatapok na isab sin Allah subhanahu wa ta'ala, kanila, bang inhinang nila sin tungod paparkala pag-ibadat ini, amoy in tiyapok nila, daing hamano siya, amurin Allah ta'ala makahati, iwan makaingat. Bihad, nalong sin mga sila, intungbas sin Allah ta'ala, minjin sil amal. Bang mo hitapok in amal mo, pamano siya, di mo ibayta, amurin Allah ta'ala intukbalan mo, doon hayaon yato kawisab tiyatawaan sin Allah ta'ala, sintutong basan, amun tiyapok niya rin ang katan, piya panjari niya, ikaw ra intukbalan dito, haadlaw ka na, wayroon makaingat, misan pa yung kaaunan malaikat, makaingat, sintutong basan nito, amin ini Allah ta'ala indimihil, ini ipon niya. Amo yan itong mga katawtay manghuran. Naman jari, ini longta, dahil mga kakuyagan, biya na sinagi, makuyag kita, di matungkato imbulan Ramadan. Makuyag kita, sin nakapag-ibadat kita pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makuyag kita, sin ini napatudyo ta hinangta, doon ha amin piyang daakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, napaagad taroon ha amoyin aturan piyatarang simpamho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa sumakawa yung mga sila nakauna rin kato tanyo masiyaunin buka amin di matayma sin Allah subhanahu wa ta'ala inamal. Mayta aun ding ha mga amal di kay ngatan sin mano siya nakahinang siya dosa. Amuting kabukaan nila dakala rin ha mga sabab sin nahinang dosa yadto kahilangan kailo in amal misan peng kaaunan ini sinhambok manusia matawd amal na hinang niya ada kalain amal dito pamayad katantan sin amuin kasaan na hinang sinhambok manusia hangkan na ingkahunahan sinhambok pahambok din kato tanyo amun di na to manjari botasan impagtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab impagtawat pa Tuhan Rabbul Alamin matan pagtawat na biyabita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam at-taibu minad dhanbi kaman la dhanba lahu in magtatawat pa Allah subhanahu wa ta'ala dahil mga pardusahan na hinang niya atawa pardusahan sibo dakihatihan ni ban sinwala masisya mga tawat pa Allah subhanahu wa ta'ala amod to mahinang parsababan sinhi kaampun kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang kita maampun na sin Tuhan Rabbul Alamin doon hayan amoy in ini tumubo na in kasi iban ulong sin Allah ta'ala kato. Nawang tumubo na in kasi iban ulong sin Tuhan Rabbul Alamin amod tim may nang palsababan mahadi kaon kita dahil halawman sin apinagkadyahanan.
amad to. Nabang in mano siya, mahardika na rin hapin ka jahannam, yadto tumubo na in rida sin Allah subhanahu wa ta'ala kato, asupaya madawat na in kakuyakan talabi, amin tiyatapok sin Allah subhanahu wa ta'ala kato halawm sin surga. Aman jari, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam damikyan, amoy indaran pagbasahon sin mga ini kaguruhan bang mabot imbulan Ramadan in riwayat ini beta dan kan Abu Hurairah radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala. So in hadis ini hadis qudsi lis-shaimi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bisawmihi. Long sin ini Rasul sallallahu alaihi wasallam parman sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga magpupuasa aun dua kakuyakan niya. In kakuyakan niya dua ini kaisa niya apabila siya makabuka na dahil haamuin pagpuasa niya. Hati niya hawak to siyang pagbuka makuyag na in bariman. Bihad to. In katan makuyag na. Sabab in kakuyakan doon na ini inda jinis in kakuyakan si Mano siya. Aun kaibanan, makuyag sila, pasalsin, ini, naubos na in, waktusin, adlawan niyaon, timubtub na, makaalop na sila pagkaon kasusuban nila, kuyakan na sila sin pagkaon iaalop nila. Kuyakan na sila sinamin lang ta, kasuwakan nila rin ang mga kakaon yadto. Yadto in mga kakuyakan sin kaibanan. Aun kaibanan, kuyakan na sila, pasalsin, lang niya, in pagsandal din sin ini, lapit adlaw yadto sampai pabihaon naway na bihayon karulan na kita ini himinang singkabayan tahinangon bihan jini inda jinis ta sumakawa in kakuyakan si mga sila bariman amoy in kiyatunay nila inda akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya doon haon timubtub hawak tuad tukyuyakan na sila sa ini kira-kira longta kiyatunay nila na inpiyang daakan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta in kakuyakan nila, in katan sinamin hinang mapatot nila, ini hinangon nito, kaya jajakahan nila, kaya tukbal nila maun pa amin hinang laung takimukog dan pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ta sumagawa in piagbidaan, in mga sila bariman, masiawon hanggaw nila, awon biya mga ini, biya kasusahan nila roon na yaon pasalsin, adakala di matay main amin amal ibadat nila. So sabab in sila tuan, mga katotay manghuran, di sila magpaniguro, sinamuin parkala, pag-ibadat pa Allah Ta'ala, sabab Tuhan Rabbul Alamin daim makaingat hayat tukatan. Na lawi-lawi na, longta, in kita bang aundo sa ta, na in mga yadto, hikaragdag, hikahilang sin amal ibadat sin kita niyo. Na inyan, mga katotay manghuran, in hikarwa, parkala, long niya, in idha laqiya rabbahu, fariha bisawmi. Apabila niya hipagbak na Allah Ta'ala, kuyagan na siya dahil nga para sa baban sin pagpuasa niya. Amuat to. Na inyaon, katuy kuno, mga katawtay manghuran, hakama Islam. Hawak to sa upama, in mano siya, hitukbal na ini kitab niya. Maun kaniya hiruhal na. In kitab amin hiruhal kaniya, amo na lang ta in piyag susulatan sin amal ibadat niya. Iwan sin nahinang niya sulang pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na yung kitab pag iyanon lang niya, la yugadiru sakiratan wala kabiratan illa ahsatha. Wayroon muklas ding mga hinangta. Manahot maaslag, marayaw mangi hirikodo na aming kitab yaon. Na doon na yaon, in kita rin kita makasiguro, unin kaya sulat din dito hadto. Hasaw beto yung mga bariman, di ini mapuspus ing kuyag nila, hawak to yaon. Sabab, di nila kaingatan, bang sa upama maabot in waktu wat maun pa yung paghukom in sila hukumun, na in ito katantan, mataod pa yung bistahon din ang mga amal, in nakaamu, iwan sin wala nakaamu. In hinang dusa, iban sin bukon dusa. Inya to katantan. Nahimutang ta,
in hambok amal sin ipon, yaon lang tabya, ini piyon mo na in, lago simbud, inamuin ini, iuntukan madusin ini, amal niya nakabubutang doon haon. Launta inyaon katan amal marayaw. Dahil nga para sa baban sin pagpuasa, pagsambahayang, pagjakat, pagkatan sin amal amuin piyang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala mo na yung katan wiyajib sin Tuhan Rabbul Alamin uni sumuno din doon hanin mga kasunna-sunnatan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa sumakawa di damaig in amin biya mga hanggaw sin mga sila amuin ini aun pag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawa doon hayan dahil nga para sa baban sin mga amal habulan Ramadan amin nakabidda dahil nakataan in amal doon hayan sampai biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in pagpuasa iban si pagbasa Quran in inikatan sumapaat haamuin nakahinang kani at ini mga magpupuasa iban sin nagbabasa sin Quran na doon hayaon lang niya mamisarahan inamin ini puasa niya yaqulu siyam Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyarab bin nahari pasyaffi'ni fi. Ya Allah lang niya, ya Tuhan ko, ini tiagahan ko siya. Dahil hapag inom, iban sin pagkaon, haadlawan sin bulan Ramadan, naando, bang sa upama, ini amal niya yan, misan pa yan, tumiyabot siya bud, intaod niya sa sumakawa, naubos katantan, hamistahan, way nakapin, na long sin namin ini puasayaon na long niya pag ako inamuin nangagpangikan niya di siya makakaon, di siya makainom hamin adlawan si bulan Ramadan ya Allah pangayon ko na kay mo pasapaatan ako kaniya biha hati niya amura ko man itin nakapindeng mga amal amuin ini puasara ko man iban sin pagbasa Quran kabab kaya pamayad na yung mga ini jakat kaya pamayad may mga sambahayang ingkatantan hinang impaghaji ingkatan yadto nakatantan narista napuas nakatan amura ko man nakapin inyaon lang taamo ng pagpuasa iban sin pagbasa sin Quran sa lang sin Quran yaqulul Quran rabbi mana'tuhu an-nawm bil-lail wa shafi'ni fi ini ako isap ini magpangkaniya sin ini karo niya singdom supaya sa katindog niya in amuin pag ini sambahayang sarta nag-aakad iwan sin pagbasa sin Quran sabab na malukay magbasa sin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala bang siya nagsasambahayang atau bang siya laulon kapag sambahayang niya turi na siya matug magbasa siya sin Quran nasabi ito in Quran ito ini imyan na pa Allah subhanahu wa ta'ala ya Allah pasapaat ako kaniya na laun sin ini Allah Ta'ala hadis kudsi ini payashpaan dulan na sin Allah Ta'ala ini puasa ini iban sin pagbasa sin Quran ini sumapaat na amin tao lawta nakahinang sin pagpuasa hangkad na nakalabi ring hakatan adlawan at bulanan sin patahunan iban adlawan sin katan bulan in tungod paparkala ini bulan Ramadan hasabe to iyog sin mga sila amoy in mga bariman in parkala ini. Nga asabit to, dahil ha, parsababan, pagkasilayad to, ini, naampun na sin Allah subhanahu wa ta'ala, dahil ha parsababan sin, amoy pagsapaat, sin puasa nila, even sin pagbasa nila sin Quran, doon hayaon makatayma na sila sin nikmat dahil Allah subhanahu wa ta'ala, sa rayaw-rayaw nikmat, sa tain sila yaon mamahardika na sin Allah subhanahu wa ta'ala daling halaw man sin ini apinarka jahannam iwan madawhat nila na in amoy in tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala amin tutong basan lipat mang lipat sabab in amin tutong basan halaw man sin ini amal sin kita bulan Ramadan na biyayta sambil kato tanyo in katan kiyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yadto ini inyan katantan abutan sin panganal na to sa biyabay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam buat malengkan intungod paparkala amin tiya tapok sin Allah Ta'ala parsukuan sin ipon niya amin nagtapok sin amal niya wayron makaingat dukaing Allah Ta'ala ra
Doon hayong bukisan na sintuhan Rabbul Alamin, ipakita kaniya, haamin tao naghinang yaon, na maabot hawak to at tulong ta, ini madawhat niya na hawak to yaon, inamuin, ini karayawan din Allah subhanahu wa ta'ala, amuin di magkatimba-timba, in banus sin amin karayawan, ini tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon hayaon, ini hikapagbantog sinambok ipon. Amin lang ta parahal inamal niya ito naubos kataan na lawa. Sa sumagawa mo rin nakapin kaniya, amin din nga amal hinang niya simbulan Ramadan. Amurain pagpuasa, iban sin pagbasa sin Quran. Nasa doon hayaon lang niya, ini similawak in tauyaon. Ibang pagkukuyag niya sa tahi pagbantog niya, inamoy in amal na hinang niya. Ini sampay imian silong niya, ha umukrao kitabiya, inni dananto anni mulakin hisabiya. Na, basta nakamulong na sinamoy ini, kaya susulat sa kitab ko ini. In panganal ko at tulong niya, in mga katanta nito, ini bang ubos bistahon, ina kumakasud na palom sinarka, sa kalito'y inako ini, arap to'y palom sinsurka, na kita nakamulong niya. Na ini ni katantan lang ta, dahil di ha, amoy tutumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, kalagbuan sinamin bulan limaway kato taniyo. Hasaw to, ando kaylo, yan pa isabaw kakapin biya ni adlawan sin bulan Syawal, ha mga sila amoy inway pa nakahihinang, na yung mga kaibanan niya, maray ubos na, ini nakakiatunay nila na inunum adlaw, in kaibanan, inut-inut bihan, na labi-labi na yung mga kababaihan, amoy aun utang nila, bang nila kabayaran na, matawad pa sa binadlawan, insyaallah ta'ala, makaabot pa sinamin mga karayawan, sin pagpuasa yaon. Sa taing pagpuasa, na sinahi, na bukon sa jalong tahabulan Ramadan, amurakuman, nalog tayo damin tungod pa amin bulan Ramadan, nakabidda dahil nakatan, sa sumagawa hinang, manunjo kiring mga hinang amuin pagpuasa ini, landok mahal ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, sa babintanda niya, mga kababaihan, mang sila magsambahayang, ampa sila bulanon, ini hawak to yaon, in tungod pa pagsambahayang, di na sila magkada sa sumagawa at tungod sin puasa, suway nila kadaan. Bang siya, amuin wiyajib, amunain bulan Ramadan. Ta sumagawa, inyad to katantaan, manjariyad to, amuin longta, katapalan in mga ini kakulang yadto, bang kita patauron tayong pagpuasa. Namataw din pagpuasa, yan yung pagpuasa haamoyin padagdaan namon ng bulan Syawal o numadlaw. Pagpuasa, hatiap-tiap isnin, iban ini hamis. Pagpuasa, amin pagyanon ayamul biyod, longta ha hangpo tagto kasubangan tagupat iban hangpo taglima. Hatiap-tiap bulan, sa amin bulan longta itungan ha ini Hijriya, bukun siya ha itungan long ta amuin Gregorian calendar. Amot to. So, iban long ta sinamuin bangkaw makakaos amunain yaw ba dayaw mo asahang kadlaw, mukahang kadlaw, mo asahang kadlaw, mukahang kadlaw. Yan, pagpuasa sabab in pagpuasa ini ambok deng ha mga amal sa lagbo-lagbo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Misan pa in kaaunan niya long ta sunnah, sumakawa malagguin pahala itong basin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena in amal ini wayron makaingat sin pagtapok sin hambok ipon sin pagpuasa niya Allah ta'ala rain makaingat. Na amot to. Sabab na biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis kala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis qudsi laysa damikyan. Qala Allah ta'ala a'adadtu li ibadiyas salihin ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Iqra'u in syi'tum fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Suratus Sajdah. Na biita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis qudsi, tiyatagamahan kulong nin ipon ko. Amuin mga sila salihin, amin mga tao inamal nila, wayroon tamak tauktok kimukugdan pa amuin aturan
kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala atau kimukog dan pasara siyara sin Allah ta'ala sarta miya makadun na amoy in napatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na inyan lang niya mala aynun ra'ats. Way pakikita sin mata, wala udunun samiat, wala pa bakas kiarungukan sin tainga atau sin pangdungog, wala khatara ala qalbi bashar. Iban wayroon panaangan-angan sin pangannal sin hambuk manusia. Biha, natin niya, di abutan pangannalun in wayroon mo kaya sakupan. In tiyatapok sin Allah ta'ala, labi tuod, di mo kaingatan, bang unin tiyatapok ito. Na, ikra'o in syi'tum, mangkamulong ni mabaya, humati tuod sin namin biyayta sin Allah ta'ala, rihadis kudsini, parman sin Allah ta'ala. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Wayroon hambuk manusia makaingat atau hambuk ginhawa makaingat sin amuin tiya tapok sin Allah Ta'ala hamanga sila maghinang sin amal amuin ini sipok tiya tapok sin hambuk ipon pa dukaing manusia malengkan amurin Allah Ta'ala makaingat amo na lang niya in kakuyakan sin ini pagkukuyakan nila bang nila kakitaan na ini inamoy in karayawan sin ini tutong basan nga Allah subhanahu wa ta'ala qurratu a'yun amoy in hikakukog aturun atau kitaun sinambuk manusia jajaan bimakanu ya'malun inyan tungbas dahil ha mga amal amoy hinang nila atau tiunay nila doon na yaon wayroon makaingat bang biya diin in taud sin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In dayaw sin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon halauman sin sulga. Yun si alam sin sulga, nikmat. In katan sin nikmat yaon, na wayron na makatugila sin amin ini nikmat uno na baha, in amin tiyataka sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wayroon makasukod sin taud niya atau makaitong sinamin taod niya. Sa sumagawa, amura imbakas keway sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hamanga tao amuin, doon halaw man sin sulga yaon, sa sumagawa inyaon katanbiyay sin Rasul, inyaon sa kaulawla, ini bukon siya hadja, ini labi rin hamanga nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, intiya tao sin Tuhan Rabbul Alamin, hamanga tao, magpupuasa. Amuad to. Na, in pagyanon laong niya dahil nga mga biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala amin dirihilan amo na insulga laong niya jannatu adnin allati wa'adal ar-rahmanu ibadahu bil ghaib amin jianji sin Allah subhanahu wa ta'ala amin way piya ingat kan siyo manusia tutong basan doon ha jannatu adnin hati niya amunain ibutang ta sa taas-taas na deng ha mga sulga karayawan tutong basan pa mga sila amin maghinang sin ini dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon yan to mga katawtay manghuran hakam Islam in tungod paparkala amuin sambil biyayta kato tanyo nakabidda deng katan tutong basan sin Allah ta'ala ha mga sila magpupuasa laong niya biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahil kan Sa'ad Sahal ibn Sa'ad na Nabi sallallahu alaihi wasallam qal inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan doon halaw niya hasulga aun tuod tartan tulawang siusulatan doon haon amuin ar-rayyan ingan niya yadkhulu minhu as-saimuna yawm al-qiyamah ingkatan sin magpupuasa sumod din doon halawang yaon la yadkhulu minhu ahadun ghairahu. Wayroon makasud doon halawang yaon buat malengkan amuray mga tao magpupuasa. Fa idza dakhalu aglaqa falam yadkhul minhu ahad. Apabila makasud na ingkatan magpupuasa palawom sinamin ini halawang yaon, wayroon na makasud dugaing manusia paamin lawang bag siya matambol na sabab im mga tao pagsud nila palawom yaon, wayroon na ini makasud mapuas din kanila. Naamoy to.
Doon na yaon long niya. Bang sila sumud na palawom sin yaon, ipagbak nila na yung mga malaikat. Doon na yaon. Al malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. So in mga lugal-lugal pa kaniya parsukuan sin ini tao makasugod palawom sin namin ini surga. Amin lawang sin surga rayyan law niya na in tiap-tiap parsukuan sin mga sila yaon ni mga malaikat ini maun kanila sarta manalam salam in mga malaikat kanila law niya salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbad dar. Law niya na kasalamatan kanyo dahil haparsawaban sin pagsabar niyo harakan sin Allah Ta'ala tiunay niyo indaakan sin Tuhan Rabbul Alamin haamin aturan piyang daakan kanyo iban aturan piyatarang kanyo sin pamhu ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sarayaw-rayaw na lugal bubutangan sin kamo mga tao nagpupuasa. Naroon haon lang niya in mga siladto ini in sapat sinamoy in pag butang sinamin si kinila kahinapusan si mga sila makasudo naon biya kilat mahatang kas magtuy-tuy malapat inamoy ini lawang ito matambol magtuy wayron na makasuod kaniya bihad to imbiya mga sapat naroon na yaon mga katawtay manguran haagama Islam in parkala tungod sinamin karayawan doon halaw man yaon dahil nga para sa babansin ang malibadat. Dahil nga mga ini nagkasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kato taniyo dahil nga mga ini hadis niya na inyaon katantan nasabot sin Rasul inamoy in karayawan yaon sa banguhikad to paparkala amoy tutungbasan sin Allah Ta'ala mga sila nagpuasa na biya na sinaki, wayron makasabot. Bisan yung Rasul, wala niya rin nasabot katan. Inamoy in tutungbasan, biyay taan hadya, in susuran nila, then dito haamoy in babur rayyan, pag iano. Na in mga sila, longta, asalin niyaon, mang intausul katan, magkita ira, in asal magkikita ira, hindi halaw man sin, ini, dunya ini, mag-iingati, asal in silaon, longta, makapagkita ira. Ayaw pa kalong ta, mag-ingat ilong ta, in sila mu'min, iban sin unuyaon. Misan inamin sila maglawag si mga panaiban nila, kakilahan nila magsuod palam si masjid. In mga yaon, maglaglag. Law niya na ba, ikuan? Ini wala tanay nakita, bihan. Amin barkada na tulong niya, bihan. How na ba sila? Na maglaglag sila. Sampay in sila yaon, maglawag, baka na nakabutang, libuton nila inamin, lawman sin sulkayat to. Matuyan, maglawag sila. Biya dasing kita yaon, manglunsulan, da sumawawa, muwi da pa kaniya, paamin bahay niya, asal parsukuan niya. So, in sila, tulatos lagbas na sumod, kimita si namin kahalan. Na, we had to namin mga, ini, jumato, hasusungon. Na, dahil nga mga karayawan, tutungbasan sambil nasabot sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, long niya, doon hayaon, bangulong ni asubuhon ng ginawaran mo. Aun long ni halom sin sulga. Makalabiring sin nikmat ini. Amuin biya kaya na naman na ito ini nikmat. Sabab in nikmat dumatong kanila, halaw man sin surga, wala nila yato kaya na naman in parasahan, dahil hindi hababaw sin gumini. Sabab ito pag nanam nila si mga sulga amin, yaon kaya butangan nila, tiap-tiap pambukmano siya, doon halaw miyon, magkasubo sila, magkasubuhi sila. Long niya, aun pa ba labire karayawan din sinaming kaya na naman tabihaon na magsumbong siya bungin ng kaibanan. Long niya na, way na saan makaliw at naway tayo ni kaya na naman din diya, dito hadun niya, inya. Di rahalaw man sin uno ini. Na, doon hayaon, gumawa na inmano siya, dahil halaw sin ini bahay niya, tawaas tanak niya, long sin kitawiha. Na pagkita nila rin nga amin lugal nila ito, aun to itiyataka masin Allah Ta'ala kanila. Lugal pa isab dugaing. Ini bay, bihan.
dugaing pa rin sinamin kaya susuran nila, kaya butangan nila, panagnaan kaya suran nila ito. Bang sila kumuha na rin amin lokal, biubutangan nila ito, biya mga launta, lumunsol-lunsol na sila. Pagkuha nila, ay onto yan ito, tiyataka masinallahu ta'ala kanila, para sukuan nila. Uno yan ito. Kaisa nilang niya, doon na yaon, Beita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Na nakaitong nakausap doon haon, panagnaan aon na to ibay mo. O siyaon pagsud mo palom sin uno yaon, palom sin sulka yaon, yan to ibay mo nagtatakad kay mo. Inyad to katantan, tiyata ka man sin Allah subhanahu wa ta'ala. Susuran mo. Inbay yaon jukop, panyap kalbot halom niya. Wayroon kulang. Di mo nakakunahan mag-grocery raon si mga bahasa yaon ini sabab jukop-jukopan ito kalawang katantan. Iban sinamuin mag-aayupot halaw man niya on katan. Wayron kulang niya. Jukop-jukopan niya on katantan. Samta lang niya, mapuas ding hayaon tiya takama. Wabaitan akhar jajaan laka alas sunanir rawatib allati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man thabara ala 12 raka'a minas sunnah banallahu lahu baitan bil jannah. Isiyo-siyo in amoy in nakatakin, nagtuyo, nagsabar, himinang, hitindog niya inang po tag 2 rakaat. Tiap-tiap adlaw daing ha mga sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam banallahu lahu baitan bil jannah. Patindukan na isab siya hambok bay, hambok astana longta dito halam sin sulka. Nakaitong na siya ruwa, 2 sulka. Hikatu niya long niya. Fi tarafil jannah jajaan tarku kalmira wal jidal. Hikatu astana atau walam kikatubay tiyatakan masin Allah subhanahu wa ta'ala hama nga sila amoy in tinggalan nila in pag-alugakat. Tinggalan nila in amoy in ini umabjan hambok tao di mapatut abjanan. Amin himumungan hikakangi inamoy in longta in sungon niya bangso pa ma abjanan mo inambuk taoyon in guwa sin ini pag alukakat niyo atau pagsambong-siyambong niyo mahinang pabukon marayaw na inya tubang mutinggalan in ikaw pabangunan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala bay halom sin sulka yadto hika ini tunia hikaupat niya jajaan ala taharrika as-sidqu fi hadisi. In hikaupat niya pabangunan kau sin Allahu ta'ala bay deng hapal sababan sin pagjaga mo sin kabtangan mo hamo hindi kau makaputing. Amin kabtangan mo marayaw hadya gumawa deng simud mo. Hati niya marayaw ini taymaon sin tao in kabtangan katanta. Amo na ingkabtangan, bukon ikaw intagpuunan kaniya. Ingkabtangan pagyanon doon hay ni, aming kabtangan guwa din nga Allah subhanahu wa ta'ala. Amo na impiyatarang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahing hasara niya, iwan dahing hasun na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. So inhibisara niya, parkala hadya, aming karidaan sin Allah ta'ala rin nga mga kabtangan. Nabang mo inilong niya diyadjakahan, inaming kabtangan bunal ini katantan dahil ang mga bisara inyan katantan ini tungbasan kau sin Allah subhanahu wa ta'ala pa bangunan na isap kau rito bay halom sin sulka. In hika 5 niya tungbas amoy in addat palangay marayaw dahil di hawabaw sin gumiin. Palangay marayaw amo na yung palangay sin Quran. Piang hindo sin Allah ta'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na in khuluk sin Rasul sallallahu alaihi wasallam doon intindukanan niya naroon hay no doon hayaon lang ta ini sambil wita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ako lang ni impanguhanan sin mga sila doon haamoy in ini uno yaon ha ini amin pasisil lang ta sin amin sulka yaon hamang nga sila amoy timitinggal sin ini pag-alugakat at walong tapag-discuss misan pa yung kaaunan sin pagbisarahan kasabunnalan wa in ka na muhikkan misan pa siya bunnal bang ini pagbisarahan niya dumakan siya pa amin bukon marayaw na inya to katantan ini iaayaran niya inya to
hambok yadto rin nga mga parsababan pabangunan siya sin Allah subhanahu wa ta'ala bay halom sin sulka. Sabab aun saan misan pagkaunan sin ini bisara mo maksud pamarayaw bang impagdiskasan nito dumakan pabukon marayaw na inyad to kaunahan tayo to paghalian bihan. Sabab na miin kitab yabaitan kita sambil la tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Misa amin mga tao nagulin kitab aun ini uno nila aun dalil mang dalil nila da sumakawa dahon mo sila magdiscuss at tungod sin parkala na banguyan inihilukos kanila impanghati mo aun iuulinan nila panghati nila nariyad ja kita magpugdan hasabit tuliyang kita sin sara amo hindi kita manjari magdiscuss iban sila sabab di kita magpugdan iban sila ingkay mo bunal ingka nila to bunal da pangannal nila nari da ka mo magpugdan na tinggalan na dyan ito supaya di na maawon ina mo yung pag-alukakat na damik yan doon lang sin Rasul patindukan hagitungan sin sulka yaon ha mga sila tumitinggal sin pagputing misan pa yung kaawnan sin pagputing yan wa in ka na mazihan misan pa yung kaawnan niya biya paglangog-langog labay rin ha paglangog inyad to bang inihambok manusia maka ini tinggal sin mga yadto na amad din sabab sin ikabangon kaniya sin Allah Ta'ala sin bay halawon sin hagitungan sin sulka wa bi baitin fi a'lal jannah liman hasuna khuluqa iban bay law nerito sa taas-taas sin sulka amoy in dimayaw impangaddatan niya atawa nahinang niya pangaddatan in Quran. Amoy adto in amoy kaya baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amoy ang mga katawtay manguran. Sabab ito subay na to ayaran in mga katan amin mapatot na to ayaran napatarang si pamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam karna in mga yadto katantan aun tutong basan daing ha Allahu subhanahu wa ta'ala kato tanyo bay di na magkatimba-timba ang patiap-tiap pabukbay yaon biyaway sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga katantan amoy in kasannangan halawm sin ini tiap-tiap hambuok ini sulga long ta parsukuan sin hambuok ini manusia long bihan hambuok long ta muslim atawa mu'min doon hayaon na in mga kabaybayan yaon bihabay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala walladina amanu wa amilus salihat lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin alladina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun kita kau. Hamanga sila amin nagparat siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta nag-amal sila, sin amal salih. Pag yanon amal salih, amin kimukugdan haturan sara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, kimukugdan na Quran, iwan kimukugdan ha amin kakahinang simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In sila yan, pasurun palawm sin sulga, in sulga yaon, ini aun doon haon, daing ha mga ini susuran lang ta, mag-anod in mga kasuba-subaan dahil hababa niya. In suba yaon, bukon siya lang taula-ula, suba. Sabab in suba lang nasabot bihan halom sin ini Quran, suba dahil hakatas, suba dahil hatubig matabang, suba dahil gatas, suba dahil alak. Inyaon katantan, amoy in nikmat sadya in matayma sinambok manusia doon. Bukon siya si mga alak diha ini dunya inibihan, intao bang makataod na mainom niya, sambay malawa in pangandal niya. Ampay niya to, tiap-tiap minum in hambok ini tausulga, sinamin alak yad to, impanagantun niya bihan, di niya na ikasipat in lanab. Bihan ka na naman niya, pagtun niya hikarwa, labi pa in lanab sinikarwa, labi pa in lanab sinikatu, labi pa sabiabian hadyan to magsusung in lanab, di siya longta amin malawa in pangannal bihan, di siya mahilo bihan to. Kamayan magsusung in nikmat.
Damikyan si mga iinumundeng nga tuwig, iinumundeng ha ini tunog bihan na inya to katantan dahil ha mga ini tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala roon ha lauman sinamin sulga yan tiyataka masintuhan na to Rabbul Alamin. Damikyan dahil ha mga kalagbuan tutungbasan ha mga sila makasud sulga amuin longta hangka uno sila yaon hangka ini liuran longta atawa longta hangka family papaghambukon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk lugal bang im mga sila unkatan bat ini bariman pa Allah subhanahu wa ta'ala kaya simparman sintuhan na to Rabbul Alamin bang sila lang niya ini bariman da katantan papaghambukon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala walladina amanu walladina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanihim alhaqna bihim dzurriyyatuhum wama alatnahum min amalihim min syai' kullu imri'in bima kasabat rahim. Kita kawian in parman sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila nagparatsaya pagubos kimukog dan hinang nila biyan sin parman kain ha sintuhan Rabbul Alamin amin sila nagparatsaya pa Allah subhanahu wa ta'ala nag-amal salih uwusit to in amin mga anak nila simingod kanila himinang biada sin hinang nila sampay anak kapo bihan kiyarin na rin di halom sin dunya ini in mga maas ito na nakauna nag-anak kapo na masi in hinang si maas kiyabibin kanila hihinang na isap in sila nagpaparatsaya paaboton sin Allah ta'ala in mga yari na kabin madto pa amin nakauna papaghambukon sila pahambuk lokal sarta in amin ammal ibutang ta in amin maglulugay in waktu yadto karagdagan di na makahinang biya sinuno yaon da sumagawa ha amin pamagbog nila wala na pinda inyad to katantan ini long ta majamin long simbahasa malayo in mga sila amin kulang sin sila amuin ini balabi-labihan deng ha mga amal papaghambukon sila sin Allah subhanahu wa ta'ala hambuk ini lugal hati niya magbatok magtiyaon bang in babae naka atawa usog naka inamuin nakahuli papagbakon sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila papaghambukon bang in sila to sibu-sibu tausalik damikyan in mga anak kapo nila katan mangingkaaw na niya to bariman nakatantan damikyan in sila maghambuk katantan dito hahambuk lokal halaw man sin surga asupaya ini sibu inamuin madawhat nila kasannangan karayawan pasal sinamuin sibu longta in amal hihinang nila rendi hababaw sin gumiini amod tuwang amuin sibu in maksud nila katantan hihinang nila in mapatot nila hinangon atungod sin parkala ini pag-akama atawa pag ini taat pa Allah subhanahu wa ta'ala amad tuin iurol nila madto na di sila tumaputas insyaallah ta'ala mura-murahan bihat tuin kumugdan kato taniw katantan tiap-tiap family makapaghambuk sila insyaallah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap family aun parsukuan nila pakanya amuin wayroon lang ta makakuha din doon hayaon insyaallah ta'ala batukon na to ingkatan amoy kiyabin kato simpamo na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam na imanga yato long ta ini ka hinapusan long ta pag bisarahan na to karna kapin deng ha mga ini hinang lamod pa siya agad madto pa bulan Ramadan amo na unum adlaw nakakapin mura-murahan biya na sinahi amoy in mabadyukop na to insyaallah taala inamal na to halaw man silang katahon na mamayad kami halapal. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.